आफसुआ ना बड'लेण्ड बिफिनजायो ना आन्दालन खालामफिनजायो itu ইহঁতৰ দলৰ কথা अमा बेगें गोदोनायाव थाबथानाय बायदि जादों सोरनि थासारि बेयो भिडिअखौ नोंथांमोननो खिन्थिनो नाजागोन बेजों लोगोसे दिनैनि समाव बिपिएफआ बुंदों जे 15 सिटआव बिथांमोना 15 सिटआवनो बारायगोन बा 15 सिटआवनो बिथांमोना एमएलए फसंगोन बेबो मोनसे खोथा लोगोसे बेजों अशोक सिंघल सारा मोनसे खोथा फोरमायदों जे आपडेट होयैनि थाखाय खामानिफोरनि सायाव बिथाङा गोबां होंगो जादों बा रागा जोंदों रागा जोंनानै फन खालामनानै बिथाङा आपडेट नागिरदों भिडिअफोरखौ नोंथांमोना रोखायै नायलांबा नुनो मोनगोन मानोना बायदिसिना थासारिनि सायाव बायदिसिना जुदि जों बुङोब्ला बा आं बुङोब्ला पलिटिकेलनि मोनसे प्रेसार गोलैफायो मानोना बेयो आमुक पलिटिकेलनि बैयो आमुक पलिटिकेलनि बैफोरबायदि कमेन्टफोरा जोंनियाव बुंफायो बेनिखायनो बेफोरबायदि बुङालासिनो भिडिअनि लेखायै नोंथांमोन जुदि खोन्थिनो हायोब्ला आंनि बायदिब्ला मोजां जायो जियानो जाया मानो जोंनो दिनैनि समाव गोग्गो राजखान्थि गेलेगिरि लोगोसे बेजों मा नांगौ जोंनो जाय राजखान्थि गेलेगिरिया जाय बिजाथिया जोंनि समाजनि खामानि मावनो हायो जोंनि हारिखौ फोजानो हायो हारिखौ जेंना जेथोखौ हारिनि सुफुंनो हायो बेफोरबायदि जोंनो दिनै नांगौ गोग्गो लिडार बेनिखायनो जाय बिजाथिया दिनै थिसनजागोन बा जाय बिजाथिया गेलेगोन बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि मोजां खामानि मावो समाजनि मोजां हारिनि मोजां आरो लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावो स' बेखौनो नागिरो जोङो जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ नायलांबानो नोंथांमोना मोजाङै बुजिनानै मोनगोन प्रमद बर' सारनि अबस्थाया दा अमा बेगें गोदोनायाव थाबथानाय बायदि जाबाय आरोखि ना जादेरनो हायो ना बुंनो हायो ना रायलायनो हायो माने इउपिपिएलआ खुनु मोनसे एजेन्डा गैला रायजो राजानाव मा होननानै भट बिबावनो जेबो बिसिना एजेन्डा मथ' गैला प्रमद बर' सारहा 25 बोसोर बिटिसिनि चिफ जानायनि सिमां दंमोन आरोखि आं बेखौ इउपिपिएलनि नेताफोरनाव आबसुनि नेताफोरनाव सिरि सिरि सोंखोमानानै माने नायबिजिरनानै मिथिदों बिथाङा प्रमद बर' सारा 35 बोसोर बैसोआवनो सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों खायदा खायसि खालामनानै ओमफ्राय 10 बोसोर खुनुरुखम एखेबारे दिन्थिफ्लानानै नंखाय खोथा बुंनानै बियो बिटिसिनि चिफ जादों आरोखि बिटिआर एकर्ड खालामफ्लानानै बुरखायनानै आबसुखौ थगायनानै आबसुनि नेताफोरखौ बुरखायनानै बियो बड'फानि सिमां जे सेपारेट स्टेट बेखौ बियो दंस' खालामबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ खालामबाय दा आबसुआ ना बड'लेण्ड बिफिनजायो ना आन्दालन खालामफिनजायो माने आबसुखौ बियो दग' मग'आव दोनबाय आरोखि दा बिथांनि सिमाङा जोब्बाय माने बियो एखेबारे गसंनो हाला थैनाय बायदि जाबाय आरोखि প্ৰমোদ বড়াই ক'ত যায় নাযায় সেইটো আমাৰ লগত কোনো কনচাৰ্ণ নহয় ইউপিপিএল কংগ্ৰেছ বা বেলেগ বেলেগ দলে কাৰ লগত কি এলাইন্স হয় নহয় সেইটো লগত আমাৰ কনচাৰ্ণ নহয় হওক এইটো ইহঁতৰ দলৰ কথা ইউপিপিএলে কাৰ লগত মিত্ৰতা হয় বা কংগ্ৰেছে কাৰ লগত মিত্ৰতা হয় এইটো ইহঁতৰ কথা আমাৰ কনচাৰ্ণটো হ'ল এতিয়া আমি এনডিএ হিচাপে 15টা সমষ্টিত 15টা এমএলএ আমি দিম ইউপিপিএলে কংগ্ৰেছত গ'লেও আমাৰ বিপিএফ দলক একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে 100% 15টা এমএলএ আমি পঠাই দিম বাছ তোমালোকে মাটিৰ কাগজ দিব নোখোজা নিশ্চয় ক'ত আছে আপুনি ঢেকীয়াজুলি কামটো কেনে চাব কিন্তু তেজপুৰতে থাকে যেতিয়া শুনক মোৰ কথা শুনক মোৰ তাত এফআৰচিৰ চব মুখীয়াৰ মানুহ বহি আছে এটা ৰাস্তাও যেন বাদ নপৰে বুজি পালেনে মই কোৱা নহয় এফআৰচিৰ হিমুৰৰ পৰা হিমুৰ যি য'ত ৰাস্তা আছে ছাৰ্ভে কৰি PMGSY কম্পিউটাৰত সোমাই দিব আৰু ছাৰ্ভেটো ইলেকশ্যনৰ আগে আগে হ'বনে নাই নাই এতিয়া কিমান দিন লাগিব আৰু শেষ হ'ব আধা এফআৰচিত ছাৰ্ভে হোৱা নাই আপুনি কৈ আছে শেষ হ'ব কেনেকৈ হ'ব আপোনালোকে কিয় এফআৰচি মানুহ খগাব খুজি থাকে বুলি ধৰিব নোৱাৰে আপুনি জানেনে নাজানে এইটো কথা বিষ্ণুৱে যোগাযোগত থাকিব আপোনাৰ লগত
ৰাস্তা বাদ কৰিব নালাগে দেই। না ঠিক আছে নহয়, বাদ কৰিলে কিন্তু বেয়াও আছে, হ'ব? মোক ঠিক আছে বুলি কৈ কি লাভ আছে ভাই? বাদ কৰিলে চব বেয়াই আছে, একো ঠিক নাই। মোৰ কথা তেৰা বেকা নাথাকিব, চিধা চিধা থাকে। না বেয়া পাইছে নেকি মোৰ কথা? ঠিক হৈছে নে নাই কথাটো? আমি তেৰা বেকা নুবুজেৰে ভাই, হ'ব ছাৰ কৰি দিম, হ'ব ছাৰ কৰি দিম, হ'ব ছাৰ হ'ব ছাৰ কৰি দিম ক'লে পেটত ভাত যায় নেকি? হা, ৰাস্তা বনাই দিলেহে মানুহ ভাল পাব, কথা ক'লে মানুহে ভাল পাব নেকি? এবাৰ ধৰিছো বিষ্ণু, তোৰ আৰু বেলেগ কাম নাই দেই। এই ল'ৰাটো হ'ল বিষ্ণু, মোৰ অফিচতে থাকে, বড়ো ল'ৰা। হা, সি অকল বেলেগ কাম তই চাব নালাগে। যিমান PMGৰ ৰাস্তাৰ ছাৰ্ভে হোৱা নাই, তই চিঠি এখন বনাবি, মোৰ ষ্টৰি ল'বি আৰু এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ PWD কাৰণে দি আহিবি, আৰু তাৰ পৰা ৰিচিপ্ট লৈ আহিবি যে মই দিছোঁ বুলি। নহ'লে কৈ দিব ছাৰ আপুনি দিয়া নাই, চব ৰিচিপ্ট লৈ আহিবি, আৰু তোমাক চবে দি দিব ক'ত ক'ত ছাৰ্ভে হ'ব দেই।